Nijedna priča o Ohridu ne može da bude kompletna bez pominjanja ubave mome Biljane. Biljana je bila poubava moma, kako se to ovde kaže, ili ti vrlo, vrlo lepa devojka. I naravno, kao što se to inače radilo, jednog dana iznela je svoje platno, svoj miraz da ga opere i da ga osuši na suncu, da ga beli. Tako barem legenda kaže. Naišli su konjanici sa karavanom, vinski trgovci, i pitali su je da li mogu da pregaze preko njenog platna, platit će u vinu ili u rakiji, što je ona naravno odbila. Ali šta je tražila za uzvrat, ako može? Ona je prvi momak što vodi karavan sa kapčetom iznad oka da bude njen. Momak je bio veren, dakle zauzet, i od te ideje nije bilo ništa na kraju. E sad, ako je priča još iskombinovana sa dobrom hranom, onda je to to. Onda je poseta Ohridu kompletna. Ja sam baš na Biljaninim izvorima od mog kolege Ljupčeta naučio kako se pravi seosko meso, tradicionalno makedonsko jelo za specijalne prilike. Денес ќе спремаме селско месо. Селско месо. Традиционално македонско јадење, кое се спремало од давнешни времиња. Самите македонци биле приморани да прават вакви рецепти со самите услови и самата природа што се наоѓаме во Македонија. Значи, ovo što su imali, to su i pravili. Да. E pa da Ovo vidimo, što su imali, šta su da. sve imali? Šta je ovo? Тоа е свинско филе. Za početak, potrebno mi je kilogram svinskog filea. Svinski file sečem na komade veličine zalogaja, a ova količina mi je potrebna jer ovo je jelo za slavlja, za puno ljudi, a društvo koje mi dolazi, em je mnogobrojno, em su gladni. Meso odmah stavljam u ovaj pekač, u kome ću ga i pripremati. Inače, ovo jelo se priprema u rerni, ona se već greje, temperatura koja mi je potrebna je 200 stepeni. Prelazim na bukovače, ovde imam oko 600 grama bukovače i sečem je isto na otprilike komade iste veličine kao i meso. Ovo je klasično narodno jelo koje se pravi za specijalne prilike. Jednostavno je za napraviti i sve se vrti oko dobrih namirnica i naravno dovoljnih količina. Зашто во обични денови тоа било доста скапо. Nije bilo mesa toliko. Za ovu količinu mesa potrebno mi je 2 glavice luka, luk takođe stavljam ovde u pekač i sada je vreme za papriku. Moj domaćin Ljupče je koristio lokalnu suvu papriku, svežu, i siguran sam da je to potpuno okej. I paprika se pridružuje mesu, pečurkama i luku. Stavit ću 3 kašičice soli, 1 kašičicu bibera mlevenog, beli luk, 4 čena, zgnječena, i pola kašičice ove ljute tucane paprike za onu pikantnu notu. Šta sada radim? Evo, ovako rukama sve dobro promešam. Moje seosko meso nalivam sa 2 decilitra crnog vina. Dodajem oko decilitar ulja. I otprilike oko 2 deci vode. Ali ovo nije kraj. Nedostaje sir i nedostaju ćufte. Ovde imam oko pola kilograma sira, moram da ga izrendam.
Izrendaću ga i posuti po mesu. I evo, iskoristio sam celokupnu količinu od pola kilograma kačkavalja. Dobro se stava, za da se pokrije. Što bi neki rekli, ako ima sira, mora da je dobro. Pa, A ovde ima svega i sira. Da, dosta dobro. Međutim, ni tu nije kraj. Ovde nedostaju još ćufte od junećeg mesa. Imam 200 grama junećeg mesa, treba mi otprilike pola kašike prezli, kašičica soli i, što se kaže, prstohvat bibera. Sve dobro promešam i od ovoga pravim ćufte, odnosno male ćufte, ćuftice tako reći, koje idu na vrh svega. Sljedeći, ovdje meso bombici od meleno meso. To je ono što si mi rekao, začinjeno, lepo. Juneško Juneće meso, super. Ajde da vidim kako to radiš. A, pa to su male ćufte, to... Da. Formiram ćufte, one trebaju da budu ovako male. E sad, na početku priče sam rekao da sam bio na pravom mestu u pravo vreme. M se spremala dobra hrana, M je ambijent stvarno vrhunski. Biljanini izvori su nešto što svako treba da obiđe kada ode u Ohrid, a kad je već tamo, treba da uživa i u hrani. To nije jedina legenda od Biljanine lepoti, postoji još jedna koja kaže: Biljana je bila toliko lepa da je jezerska vila postala naravno veoma ljubomorna. Zatvorila je i držala je utamničenu. Biljana je plakala i od njenih suza nastali su Biljanini izvori. Ali tu priče nije kraj. Biljanin deda Čun, kako se zvao, napravio je čamac koji čak ni ta kapriciozna jezerska vila nije mogla da prevrne, jer je to često činila, jer je tako štitila svoje jezero. Dakle, Biljanin deda Čun napravio je čamac za 7 veslača. Deda je spasao Biljanu, a taj čamac, odnosno čun, se i dan danas pravi na taj način. Za 7 veslača tog oblika, kako ga je i deda Čun, onomad još da bi spasao svoju unuku Biljanu, napravio. I sada u Rernu na 200 stepeni barem sat vremena. Proverit ću u jednom momentu, ali to je to. Idemo. Ovo moje seosko meso je skoro pa gotovo. Imam još 10 minuta i to vreme ću da iskoristim da napravim prilog. Brokoli i testeninu. Brokoli ću samo propržiti na malo ulja. A testeninu naravno skuvati. Iskoristit ću 300 grama brokolija i celo ovo jedno pakovanje testenine. Vodu sam posolio, samo malo promešam testeninu da se ne bi zalepila. I treba mi 11 minuta. Pene su gotove, samo da ih odsedim i da ih prebacim ovde u tiganj kod brokolija. Dodat ću nekoliko prstohvata soli, malo bibera i još malo ulja. I moj prilog je gotov. A gotovo je i glavno jelo. Prvo ću sipati brokoli i testeninu.
a odmah zatim idem do reda. I ovo izgleda baš onako kako me je Ljupče naučio. Sočno, jer sir se otopio, pečurke, luk, meso, sve je pustilo svoje sokove, fino se skuvalo u vinu. I ja danas u mojoj kuhinji imam ugođaj baš kao na Biljaninim izvorima u Ohridu. Ljupče, Da. jelo je gotovo. Вземаме. I ovaj spektakl tvoj. Соското. Оставаме во корпата. Ali ovo je u stvari dijetalno, jel da? To nije... Da, Da, dobro. диетално. Da. И мешано вариво, брокула, карфиол, Pa to je морков, lepo izgleda u tanjiru, zdravo je. печен во, Aha, значи на скара печен. a na roštilju, dobro, dobro, dobro. Да. Ljupče, pazi, svaka ti čast. Hvala. Em što lepo izgleda, em što je ukusno, em se lako pravi. Praznik, Како празник, точно. kao praznik, da. Ali pazi, nije samo što je na stolu lepo, lepo je i sve okolo. A i Biljana nam pravi društvo. Да, точно. Lepotica, ohridska. Seosko meso za 6 osoba, 1 kg svinjskog filea, 600 g bukovača, 2 glavice crnog luka, 1 crvena paprika, 4 čena belog luka, 3 kašičice soli, 1 kašičica bibera, 1 kašičica slatke aleve paprike, 2 decilitra crvenog vina, 400 g kačkavalja, 1 decilitar ulja, ćufte, 200 g mlevenog mesa, pola kašike prezle, prstohvat soli, prstohvat bibera, prilog, 500 g testenine pene, 300 g brokolija, 1 kašičica soli, 1 kašičica bibera, 1 kašika ulja. Odgovore i rešenja pronaći ćete u sledećem broju našeg putujućeg magazina.